Zatim krepala, oprasla se i ugnula. Da. Kad nije došlo, kad treba ušu buka pa na dudi grani. Oni po mene svi plavi. Vidi slatki. A ovi postali posebni? Krepala. Čekaj, svih 10 ste uzeli, koliko? Bilo malo vatri krepali. Šta će sad da ne uju? Kako ih gleda? Ne, znaš šta je problem? Di su male gude? Mi nađe ti što tamo. Di su male gude? Na drugom mjestu. Gledaj kako gleda, ne? 3 dana smo na dude radi. Di su male gude, ha? Di su male gude? Male klinice. Male klinice. Smudi, ja sam mislio da će mala sviđa. Ja sam se podrignuo oko mala sviđa. Gdje ću male gude? Gdje ih? Sve su? Mali malo da što pa mene vidi male prašće. Kako ti slatki. A? Ti si slatki. Mali gniće. A da, da se nešto miče. Nešto sam